kurumirira ciiko cia atumia kunyitwo kĩhinya na gucoka kũragwo thĩinĩ wa kaunti cia Gĩcũa-inĩ. Rĩu mawakiri atumia oro hamwe na ateteri ihoto cia ũmũndũ meyumĩrĩtie kũmenereria ciiko ici na njĩra nene iria gũkinyĩria rĩu mwaka-inĩ ũyũ makĩria ma atumia 15 moragĩtwo na njĩra ciĩna kĩriga. Gender based violence imekuwa very rampant. I think sahi iko over 45% since 2022 na sana sana inafanyika kwa wale wa miaka 18 mpaka 49, lakini sahi tunaona hadi watoto wadogo wale. Kesi bado ziko nyingi sana. Hata ya Josephine tayari mwenye amezikwa sahi bado kesi iko pale kotini. So mimi nauliza usalama uko wapi? Maroiga thengia wa riboti kuhurwo ceceni-inĩ cia borithi gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rĩkoretwo rĩkĩoerwo arĩa makoretwo magĩtabania ciiko ici. Manake pia hata masheiki wengine pia tumesikia wanarepu watoto kwa madrasa. So hii ni kitu imekuwa ya aibu sana kwa society ya Mombasa, na ni mji ulikuwa ni mji wa kistaarabu au kuwa na haya mambo. Vile vile tumesikia cases in Nakuru, cases in Kilifi, kesi ya mtoto yule Kezia. What is happening in the society? Maroria muingĩ kunyitanĩra hamwe nĩguo kũnina ciiko ici iria maroiga cirathiĩ na mbere na kuongerereka. Tunaomba wewe kama mama, kama bibi, ukiona ndoa yako imekushinda, usingoje uwe kwenye friji, wewe uwe maiti ndio mtu ashikwe. Ukiona kwamba ndoa imekushinda, tafadhali maisha muhimu kaa kando. Na ukiona mama ama baba anaficha mtoto wake ambaye amenyanyaswa, sisi tuko hapa kuja kisiri, utuambie, tutakuja, tutarescue huyo mtoto na tutamake sure amepata haki yake pale kotini. Gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩrahanĩkire mũthenya wa Jumamothi kũrĩa mũtumia ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ arakorirwo akuĩte arĩ na nguraro nyũmba-inĩ ya mũmwandĩki mwena wa Kiembeni gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kisauni. Atumia aya makiuga rĩu maraikara na hahũ. Ametoka kwao kwenda kufanya kazi, mama anapigiwa simu kwamba mtoto wako yuko mochari. Kufika napata mtoto tayari yule msichana yani ni kama ameuliwa, manaka ni amechomeka kila mahali. Lazima kuna haja ya kuwa mashirika yote, wanasheria, serikali, pia kina mama, jamii yote, wazee wa mtaa, kila mtu, mapolisi, tushirikiane, tuelimishane pale inawezekana, tusaidiane pale inawezekana. Ciiko cia atumia kunyitwo kĩhinya na thutha ũcio gũcoka kũragwo ithiĩte na mbere na kuongerereka thĩinĩ wa kaunti cia Gĩcũa-inĩ, gũkũ ateteri a ihoto cia ũmũndũ makĩyumĩria na kuga arĩa othe makoretwo magĩkuruhana na ciiko ici matikoretwo makĩoerwo ikinya o rĩothe rĩa kĩwatho. Andũ-inĩ a Inooro TV kuma gũkũ Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Madi.